there is a total collapse of law and order. The citizens have lost faith in the government and the police. And as such, vigilantism is raising its ugly head in Goa. You know what happened in Kargaon, under the very nose of the Chief Minister? The American tourist was chased and murdered, lynched by the police and the people. You see, this happens when the people don't have faith in the law, in the police. Otherwise, should the people be running after thieves? Normally, you phone the police, they come. Now, this brutal lynching is another nail in the coffin of the tourism in Goa. Of a US national will raise serious questions on the security and safety of foreign nationals visiting Goa. The sole reason why we have asked for a CBI probe in this incident is because there are many unanswered questions. खुबशे प्रश्न आसा जाची उत्तर दिवपाची गरज आसा आनी जे इन्व्हेस्टिगेशन जे तरेन चल्ला ते तरेन ते इन्व्हेस्टिगेशनाच्यान वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग. ह्याच कारणां खातीर आमी सीबीआयचो प्रोब तातूंत मुख्यमंत्र्या कडेन मागला की ही केस सीबीआयक दिवची म्हणून. फर्स्ट क्वेश्चन बीइंग वाय वॉज ही बीइंग चेस्ड. ताचे फाटल्यान लोक कित्याक लागलेले, ताका कित्याक धांवयताले. सेकंड क्वेश्चन बीइंग हू आर चेजिंग हिम. ताचे फाटल्यान कोण लागलेले, बाबा पुलीस लागलेले, गांवचे लोक लागलेले, कोण लागलेले. तिसरो क्वेश्चन हो एक म्हत्वाचो क्वेश्चन आसा तो म्हणल्यार आमी गोंयकार, आमी कितें दुसरे राज्यांच्यान किंवा दुसरे खंयच्या ग्रहा वयल्यान येवंक ना की गोंयांत सगळ्यांनी शेतां पयल्या, पॅडी फिल्ड्स म्हणटा ती सगळ्यांनी पयल्या आनी वी हॅव नेवर हर्ड ऑफ अ इन्सिडेंट की somebody is running, he falls down in a paddy field, he gets choked with mud and he dies. कित्याक गोंयांत जर कोण धांवता आसतना निसरून सुद्दां जर शेतान पडत जाल्यार म्हाका दिसता तो कितें एक किलभर माती खावन मरचो ना, चोक जावन तो उठ्ठलो. This is a common sense that the authorities as well as the political class should have had.